Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphathele kamathiza omkhokha, izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ke ngendaba ethinta uNomkhosi, baveza ukuthi ke izinto izobe zinzima for uNomkhosi njengoba ke izobe hlaselwe ungumoya ongemuhle kahle. Kuzobe ngathi ke uyahlanya ekhanda uNomkhosi and ke noMvelase naye uzofika ke ezothatha untuthuko. Kuzoba nzima kakhulu for uNomkhosi, uzohamba ke lapha ebandleni lakhe uSiphamandla, uzofika ke emkhothamela uSiphamandla and ke xolise. Okunye ke futhi baphinde bakuveza baveza ukuthi ke uMthembu kukhona kumuntu azomubuyisa ekhaya. Baphinde baveza futhi ukuthi ke umndeni wakwaMthembu uzothola ukuthi ke uNdlovu nguye ke lo obulalise uKhulekani, nguyena lo odale yonke lento eyenzakele. Ngidlule ngelapha kuMamzobe, baveza ukuthi ke uMamzobe uyena ozothatha isihlalo lapha ebandleni lakhe uKhulekani, uyena ozoba umkhululi noma izeke kuzobe kunzima for uNdlovu, kodwa uNdlovu uzogcina ke emnikile isihlalo. Ngidlule ngelapha kuGabisile, baveza ukuthi ke uGabisile into yakhe benolwazi izobalandela ke inkinga and izophula ke inhliziyo yakhe uGabisile ngendlela ke ebhlungu. Yizo-ke lezi zinto ezibalulekile okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. Aphela lapha ke mbukela amathiza, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.